Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, izjemno veseli smo, da smo se v takem številu zbrali tukaj na novinarski konferenci. Jaz bom poskušal to voditi dvojezično zaradi naših gostov, ampak mislim, da tudi, če bo potekala samo v angleškem jeziku, da bomo vsi razumeli. Hkrati se vam opravičujem za rahlj hrup, ki prihaja tamle z zidu. Saniramo križanke, ne samo streho, ampak tudi vse ostalo, tako da upamo seveda, da bomo naslednje poletje novo streho odprli na začetku sezone. Zdaj mi pa dovolite, spoštovane gospe in gospodje, da predstavim naše goste, ki niso samo tukaj za mizo, ampak tudi v občinstvu. In sicer najprej I would like to welcome my dear friend and you know him very well, Denis Matsujev. Then Jose Cura, he was here also already, I think 19 or 20 years ago, conducting and singing with Slovenian Philharmonic Orchestra in Cankarjev Dom. Very welcome. Thank you. Jaroslav Kesling is conductor of Othello and also chief conductor of Ljubljana Opera House. Hello. Rok, umetniški vodja Ljubljanske operne hiše, dobrodošel. Hvala. Z nami je tudi dirigent Bojan Sudžić, ki bo dirigiral jutrišnji koncert z Denisem Matsujevim. In pa Martina Zadro, Desdemona in Nuška Drahček Emilija. Dobrodošli. Tako, na kratko samo, nocojšnji koncert Denisa Matsujeva je, kot veste, razprodan, je pa še nekaj vstopnic na voljo za jutrišnji koncert. Jaz bom našemu dragemu gostu sedaj tudi predal besedo. Please, Denis, it's your turn. Good afternoon. I am so happy to be here. Probably fourth or fifth time here. I never forgot when I played first time here in this church. Yes. I play recital. It was too many virtuosic pieces for Slovenian audience. Unforgettable moment, and since that time we have fantastic collaboration with Darko and Slovenian audience, of course. I never forget when I came here with Valery Gergiev twice, with Rachmaninov and Prokofiev concertos. I never forget my experience here with also the recital again, and we have special connection with Slovenian audience because Slovenian audience have a big experience, understand everything, and since first second when I go to the stage I felt like it's really cool, deep and understanding audience. Of course I like this city so much, I like this festival because a lot of great artists, great orchestras here. For example, this festival, I showed the booklet, and it was London Symphony and Concertgebouw Orchestra and many great artists here, and atmosphere. Atmosphere is very important things because I have a lot of my own festival in Russia, in France and Switzerland, and I understand how it's work. Because atmosphere inside the festival, and chemic inside the festival, very important. And so happy to introduce one of the most popular concerto in piano repertoire. I mean about Rachmaninov second and third concerto with different orchestras. Is Zagreb Philharmonic and Slovenian Philharmonic. Is wonderful maestro. We already rehearsal last night, and I'm so very appreciate to be here to improvise to the stage. I mean, you know, I like jazz very much. Jazz is my second love.
I mean, classical music is my wife, jazz is my lovers. But also I would like to improvise in classical music too, because Rachmaninoff Concerto No. 3, one of the most monster concerto in the world, in the piano repertoire, and we moved together with conductor. Conductor Goel is 4C, soloist intentions, few bars before. And Maestro did it brilliantly, and so happy to perform with you tomorrow, and good luck at to the festival. Everything gonna be all right. Thank you. Hvala lepa. Samo ta popravek, jutri bo nastopil Simfonični orkester RTV Slovenija, kot je tudi navedeno v programu, danes pa, kot rečeno, Zagrebška filharmonija. Zdaj mi pa dovolite, da dam besedo. I would like to invite now Jose Cura, composer, conductor, and Otello. Please, Jose. Oh my God! Good afternoon. It's a strange feeling to be back in Ljubljana after almost 20 years. That time, you had a lot of hair. I remember. I forgot already. And my own hair was all black. So it's amazing to see time passing so fast. But it's also amazing to see that after so long, and even much longer, the Ljubljana Festival keeps on going and keeps on being a reference of the summer festivals in all the area. I remember by that time when I came was 99 or 2000. It was the last remainings of a war that you justly have put aside in your life, which is great, but you could feel it in the air. And now, after so long, I see the city like a teenager now. It's like a rebirth, and everything is beautiful, and the whole area is beautiful, and the mood of the people, it's different. The new generation has changed a lot, and that talks a lot about a society that came out from such a huge conflict, also by using music as a tool to keep the hope. And in that sense, it's an incredible example. So super well done. Just don't wait another 20 years to invite me again, because I maybe will come with a cane or a wheelchair. So move it before. Of course. It's also, but you know. You're in problems now. But no, because I could resist maybe even then. Šalo na stran. Thank you very much for your nice words, and of course you're always welcome here, and you will be again our guest as performer. And now I would like to give the word to Jaroslav Kiesling, the conductor of the opera. Please. Yeah. Good afternoon to everybody. It's always a pleasure for me to be part of this festival, or partly as a guest, partly as a chief conductor of Ljubljana Opera. So it's like a doubled honor to be present, because we perform this masterpiece of Giuseppe Verdi, Otello, as you know, with international star Jose Cura, and a great professional and great musician, and of course with all the Ljubljana Slovenian National Theatre Ensemble, which means a big chorus, big orchestra, all the other soloists. So it's to be part of this festival and this atmosphere is great, not only for me but also for every single member of the Opera House. So I'm looking forward really very much for the Wednesday performance and today's rehearsal, and I hope everybody will enjoy the piece, which is really masterpiece, Verdi's Otello. Thank you. Thank you. Nadaljujem z gospodom Rokom, umetniškim vodjem, prosim. Hvala, kar po slovensko lahko? Da, seveda. Lahko. Lep pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu Ljubljanske opere. Kot zadnji govornik bi se seveda v prvi fazi zahvalil gospodu Brleku kot direktorju in umetniškemu vodju
Ljubljana festivala za to povabilo Ljubljanske opere, za povabilo Otela v program festivala Ljubljana. Menim, da je to nek poseben dogodek, javni zavodi morajo sodelovati in tudi mi na ta način izkazujemo, da sodelujemo in upam, da bomo sodelovali tudi vnaprej. Na tem mestu seveda moram izraziti tudi oziroma omeniti, da je ta produkcija zdaj že približno pol leta stara, nastala v koprodukciji s Cankarjevim domom, ki so tudi partner seveda tega dogodka. Kot prvo in glavno pa je seveda to, da Ljubljanska opera dobi v goste izjemne umetnike, kot je Jose Cura, in seveda je to za našo hišo, za naše korpuse, za naš solističen ansambl nek poseben izziv, nek poseben dogodek in meni, da se vsi veselimo procesa vaj v teh dneh in seveda tudi predstave v sredo. Omenil bi še poleg prisotnih dam naše prvakinje Martine Zadro v vlogi Desdemone in naše redne gostje Nuške Drašček-Rojko v vlogi Emilije, še v vlogi pomembnega Jaga, to je tudi naš prvak Jože Vidic. Vsem želim toj, toj, toj in Jose Cura, I hope you will come back to the stage of Ljubljana Opera soon. It's in your hands. Thank you. Toj, toj, toj. Hvala lepa. Glede na to, da je z nami gospod Bojan Sudžić, ga tudi vabim, da se nam pridruži tukaj. Izvolite, gospodin Sudžić. Imali ste probe sa orkestrom RTV Slovenija i sa Denisom i onda ogled fudbalske tekme. Torej, sinoči smo si potem skupaj družno gledali tako Denis Macuje, kakor Jose Cura, kakor Bojan Sudžić in še drugi tekmo v Asu. Je bilo zelo zanimivo omizje, moram reči. Izvolite. Hello everybody. Maybe it's better English to be understandable. Pričaj srpski. Može li srpski da me cijel svijet razume? Da? Srpski ili engleski? Srpski. Something between. Zaista mi je čast da sam sa vama ovdje danas. To je za mene jedan specijalan događaj jer evo posle dosta decenija moje karijere prvi put sam u suštini u Ljubljani i prvi put ovdje dirigujem. Dakle, to bi zaista bila mala stvar reći da mi je drago da se to dešava prvi put sa orkestrom Ljubljanskog radija i sa maestrom Denisom Macujevim, koji je naravno ovdje rado viđen gost i umetnik najvišeg svjetskog renomea. Reći ću vam par stvari o sebi, možda bi trebalo. Ja sam posle dosta stvari u biografiji trenutno izvršni direktor i umetnički direktor muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, također i profesor na Muzičkoj akademiji u Beogradu, pored ostalih angažmana koje imam dosta po svetu. I zaista mi je drago da evo vidim kako se Ljubljanski festival po čuvenju, samo sam ga znao do sada, ali zaista kako je napravio pre svega jednu divnu atmosferu, kako je to veoma regionalno važan festival i kako najveći muzičari dolaze ovdje sa radošću. To se svakako može pre svega pripisati gospodinu Darku Brleku, jer bez čovjeka koji je spiritus movens nema ni festivala, nema ni atmosfere. Orkestar Ljubljanskog radija je zaista jako lepo reagovao na probama. Čini mi se da smo napravili jedan fini spoj i da će se i orkestar predstaviti u najboljem svetlu. Ne smijem da propustim da kažem da ćemo premijerno izvesti i kompoziciju gospodina Bojčevskog, Balkanski motivi, koja je jedna vrlo interesantna kompozicija sa solistima unutar orkestra i pored naravno šlaga na torti glavne zvezde maestra Macujeva, s kojim smo zaista imali divnu probu. Verujem da će i ovo biti jedan lep doprinos Ljubljanskom festivalu. Hvala lepa. Hvala vam, gospod Sudžić.
Hvala za komplimente, ampak seveda tukaj nas je 19 vsak dan, ki ustvarjamo ta festival, tako da grejo zasluge predvsem njim. Jaz sem ponavadi bolj tečen, če pridem prezgodaj zjutraj v službo. Ampak res pa je, da se pa vsi trudimo, da seveda se naši gostje čim bolje počutijo. Rad bi povedal še to, da bo Otelo samo en, torej samo v sredo. Tisti, ki so že kupili vstopnice za drugo predstavo, jih lahko zamenjajo za prvo, če pa ne morejo ali jih že imajo za prvo, pa lahko tudi vrnejo vstopnice in jim bomo denar seveda vrnili. Rad bi povedal tudi še to, preden bodo naši gostje na voljo za vsa vaša vprašanja in kasneje tudi za izjave, če želite, posnete za radio in televizijo, da se nam tudi v naslednjem tednu obeta cel kup izvrstnih dogodkov, kar 2 gledališki predstavi, predvsem pa bi vas povabil na balet Konfucij, torej gostovanje baleta iz Pekinga. Priredili bomo tudi novinarsko konferenco, ki bo kdaj? 12. julija. Vabila dobite, na njej bo nastopila pravnukinja Konfucija 77. generacije, ki je tudi koreografinja te predstave, tako da vljudno vabljeni. Zdaj pa mislim, da je prav, da prepustimo besedo vam, če imate kakšno vprašanje za naše goste. Lahko v slovenščini, pa bomo prevedli, ali kar v angleščini, tudi bo še najbolj enostavno. Prosim. Smo bili dovolj izčrpni. No, however, they would like to ask you for some interviews, you and also you, Jose, for now later. Then we will continue with our gathering and with catering. So, vljudno vabljeni na pogostitev, kar tukaj na Pergoli. Vsi pa smo vam seveda na voljo za odgovore, za snemanje in podobno. Hvala lepa, da ste prišli in čim večkrat vabljeni na Ljubljanski festival. Yeah, can we do group?